давлатии ҷумҳурии Точикистон ва наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон корҳои ободкориву созандагӣ бо мароми хос идома дорад. шаҳри Бохтар маркази маъмурии вилояти Хатлон яке аз шаҳрҳои рушдкардаи кишвар мебошад, ки тӯли соҳибистиқлолии мамлакат дар қаламрави он биноҳои баландошиёна қомат афрохта, роҳҳои мошингар таъмир ёфтаанд ва бо бунёду навсозии гулгашту хиёбонҳо, чароғонкунӣ ва ба ҳамин монанд иқдомҳои созандагии симои шаҳр ба куллӣ тағйир ёфтааст. маҳз дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар баробари рушди соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ дар шаҳри Бохтар ба таъмини шароити истироҳату дилхушӣ барои сокинон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, дар ин замина баробари бунёди боғҳои нави фароғатӣ марказҳои хизматрасониҳои гуногуни дилхушӣ фароҳам оварда шудааст, ки сокинон лаҳзаҳои фориғ аз кору таҳсилот вақти худро дар ин ҷо сипарӣ менамоянд. В Таджикистане мы уже не первый раз. Нам здесь очень нравится. Нам нравятся большие города Таджикистана, малые города Таджикистана. Очень нравится город Бахтар. И нравится вот эта гостиница. Мы, как только приезжаем в этот город, останавливаемся постоянно в ошидании, потому что здесь нас устраивает абсолютно все. тавре мушоҳида мегардад, имрӯзҳо дар қаламрави шаҳр омодагиҳо ба истиқболи наврӯзи оламафрӯз мароми тоза дошта, ҷиҳати баргузории ин ҷашни аҷдодӣ, роҳрав ва боғу гулгаштҳо бо шиору овезаҳое ки пайки наврӯзро таҷассум мекунад, оро дода шудааст. имрӯзҳо ба мушоҳида мерасад, ки бо дастгириҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурӣ тамоми шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ бо маротиқ ободу зебо мегарданд ва ба истиқболи сазовори ҷашни 35-умин солгари истиқлоли давлатӣ корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза пайдо кардааст. маълум мегардад, ки шароити созгоре барои сокинон муҳайё гардида истодааст. алалхусус дар маркази маъмурии вилояти Хатлон ба қавли нигини Хатлон имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ, зебогардонӣ бисёр як ҷараёни тоза дорад ва мо сокинон бисёр болидарӯ ҳастем, ки таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ба шаҳри Бохтарам бештар аст ва барои истироҳат, барои зиндагии осудаи мо як шароити созгор фароҳам оварда мешавад. риояи талаботи муқаррар гардида дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон аз як ҷониб барои сокинон шароити хуби кору зиндагиро фароҳам оварда бошад, аз тарафи дигар зебогии кӯчаву хиёбонро дар шаҳри Бохтар таъмин менамояд. пай ҳама гуна пешравиҳо имрӯз дар шаҳри Бохтар раванди корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ идома дошта, дар ин замина боз ҳам шароити мусоиди кору фаъолият ва истироҳату фароғат барои сокинон фароҳам оварда мешавад, ки ин ҳама иқдомҳои созанда барои таъмини зиндагии шоистаи мардум равона гардидааст. Маҳмараҷаб Абдуллозода, давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, Ахбор. тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Нуробод низ идома дорад. Сокинон бо азму иродаи қавӣ дар ободу зебо гардидани маҳалли худ саҳми худро мегузорад. идомаи матлаб дар гузориши Элигулӣ Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. сохтмони коқи фарҳанги ноҳияи Нуробод дар раванди барномаи кӯчонидани биноҳои маъмурии ташкилоту идораҳо аз минтақаи зеробшавандаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба маркази маъмурии шаҳраки Дарбанд марҳила ба марҳила бунёд шуда истодааст, то дар оянда иншооти фарҳангӣ ва дигар зербиноҳои иловагӣ барои кормандони соҳаи фарҳанг муҳайё карда шавад. корҳои сохтмонӣ дар бинои қасри фарҳанг аз соли 2009 оғоз гардида, ҳамасола аз ҳисоби вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ маблағи зарурӣ ҷудо мегардад, то бинокорони корхонаи истеҳсолии пӯлод вобаста ба он корҳои сохтмониро анҷом диҳанд. аз рӯи лоиҳаи сохтмони бинои коқи фарҳанги шаҳраки Дарбанд дар масоҳати 6200 метри мураббаъ барои 500 ҷойи нишаст ва дигар зербиноҳои иловагӣ бунёд шуда истодааст. бинои асосии коқи фарҳанг аз 3 ошона иборат буда, дохили бино аз 87 кабинету ҳуҷраҳои корӣ аз ҷумла толори тамошобин, саҳна, осорхона, пункти тиббӣ, кабинетҳои корӣ, китобхона, толори хониш, меҳмонхона, синфи инкишофи истеъдоди кӯдакон, ошхона ва дигар зербиноҳои иловагӣ иборат мебошад. бо анҷоми корҳои сохтмонӣ барои кормандони соҳаи фарҳанг дар бинои нав тамоми шароитҳои корӣ муҳайё мегардад,
تا هنرمندان در تشویق و ترغیب صنعت ملی و برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی سهم ارزنده خود را گذارند. سال جاری با مقصد سرعت بخشیدن کارهای ساختمانی از حساب وزارت فرهنگ جمهوری مبلغ ضروری جدا گردیده، با استفاده آن ساختمانچیان کارهای پیشبینی شده را انجام داده ایستادند. از آغاز ساختمان کاخ با حشمت فرهنگ ناحیه نورآباد رسا 15 سال سپری شده ایستاده است. اکنون برای اجرای کارهای باقی مانده از قبیل رنگ و بارکنی داخل بنا، کارهای آبادانی گرد و اطراف انشاءات و تجهیزات تالار و حجره‌های کاری، وزارت فرهنگ را ضرور است که 10 میلیون سومانی دیگر صرف نماید تا بنای فرهنگ با تمام انفراساختار پیش بینی شده در قطار دیگر انشاءات ناحیه نورآباد به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پورا به استفاده داده شود. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. با ابتکار کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان بخشیده به سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جمهوری قرقیزستان همایش حزبی زیر عنوان همسایگی نیک هدف پیشوای ملت برگزار گردید. ذکر شد که تشبس‌های صلح‌آفرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تحکیم بخشیدن امنیت منطقوی و جهانی و رابطه‌های دوستی مردمان کشورها بی‌نظیر می‌باشند. ابراز گردید که برقرار نمودن مناسبت‌های نیک و همسایگی و شریکی، گشادن گذرگاه‌ها بین دو کشور همسایه، اینچنین گسترش مناسبت‌ها در بخش و سمت‌های مختلف برای رشد تدریجی جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان نقش مؤثر خواهد گذاشت. گفته شد که این عامل مناسبت‌های نیک و همسایگی، دوستی و برادری مردم هر دو کشور را تحکیم بخشیده قدمی سازنده برای همزیستی آسایشته میباشد. اشتراکچیان ضمن اندیشه‌رانی این رویداد مهم سیاسی را که در تاریخ ماندگار خواهد شد ستایش نموده، نتیجه آن را پیشرفت و آبادی و ثبات و امنیت منطقوی و جهانی ارزیابی نمودند. در شهر دوشنبه همایش بین‌المللی در موضوع برابری